iyi videwo, aka kanya tugiye kureba uburyo bwiza kandi bwizewe ushobora gukoresha wumviriza undi muntu. Ibi bintu bya call forwarding murasabwa kuzajya mwitondera mukareba videwo neza, kubera ko iyo urebye nabi birapfa. Ni ukuvuga ngo ushobora kumviriza sheri wawe cyangwa undi muntu ibyo avugira kuri telefone, hari kode wakoresha, ariko ukwiye kuba umenya uko wayikoresha. Aha ngaha dufite urugero dufite telefone ebyiri, hari telefone A na telefone B. Telefone A urayifite, ukagira na telefone B. Reka tuvuge ko telefone A ishobora kuba ari iy'umuntu ushaka kuzajya wumviriza. Telefone B ni telefone y'umuntu ushaka kuzajya wumviriza. Uraza muri telefone A, wandikemo akanyenyeri 21 urwego, akanyenyeri nimero ya telefone B. Wenda reka tuvuge ko nimero ya telefone B ari iyi ngiyi, uyandike ushyireho urwego. Uri kubikorera kuri telefone A cyangwa telefone A, ushyizemo nimero ya telefone B, ubundi nurangiza uhamagare. Reka duhamagare wenda yego. Ubu ngubu wowe ushobora kumviriza ibibera kuri nimero ya telefone B ukabyumva. Noneho ushobora kwifuza kuba wabikuramo utagikeneye kumviriza nimero telefone B. Wibuke ko twakoresheje telefone A, dukanda akanyenyeri 21 akanyenyeri nimero ya telefone B, turi kubikorera muri telefone A. Hanyuma tubona ko call forwarding ibaye registered. Noneho rero tugiye kureba uko twabikuramo. Niba uri mushyashya kuri iyi channel, kanda subscribe. Turaza dukande urwego inshuro ebyiri, twandike 02, twandike 2 urwego. Aha ngaha turaba dukuyemo ya call forwarding. Ntago tuzongera kumviriza ya telefone B. Duhamagare. Nk'uko ubibona baravuga ngo call forwarding Elisha was successful. Baravuga ko call forwarding yamaze kuba yakugwamo. Iyi ni TKB Rwanda. Kanda subscribe niba uri mushya kuri iyi channel. Abantu ubona bashobora kuba bakenera videwo nk'izi ngizi, ujye uzibasharinga nta kibazo. Reka duhure muri videwo itaha.